Ja dosta dobro poznajem Oliveru Lakić i njene slučajeve i uopšte nisam iznenađen. Ne samo zbog nje i zbog toga što je ona nastavila veoma ozbiljne istraživačke priče koje su vezane između ostalog za korupciju najviših vrhova vlasti, već zbog toga što je cela redakcija Vijesti pod kontinuiranim napadima i ovo je 25. napad, od toga je mali broj slučajeva rešen. Oni su imali bacanje bomba ispod prozora u redakciji, imali su napade takođe fizičke na njihove ljude. Ovo me uopšte ne iznenađuje, naročito kada se desi serija verbalnih napada predstavnika vlasti, u ovom slučaju to bio Milo Đukanović, koji je za redakciju Vijesti rekao dosta ružnih diskvalifikacija kao da su fašisti, i to sad na dan borbe protiv fašizma, što je skandalozno i uvredljivo i za žrtve fašizma govoriti, iznositi takve optužbe ili da su delovi klanova, kriminalnih i tako dalje. To je na neki način poziv svima onima koji bi želeli da se dodvore vlasti, da reše možda i neki svoj neki problem, da izvrše napade na one koji su prozivani, koji su diskreditovani kao tajnici ili mafijaši ili... Naša komisija za istraživanje ubistva novinara je osnovana zbog rešavanja 3 ubistva novinara: Slavka Ćuruvije, Milana Pantića i Vlada Josinju. Slavka Ćuruvija je ubijen tako što je nekoliko dana pre stvarne likvidacije u njega opaljen metak, da tako kažem, u novinama. U novinama je objavljeno diskreditujući tekst o njemu, kao da je on tražio bombardovanje, sve se dogodilo za vreme bombardovanja Srbije. Onda je to čitano na centralnim vestima i on je ubijen samo nekoliko dana posle. Dakle, on je već jednom, to je najavljeno već ubistvo bilo, i sada se sudi, zahvaljujući našoj komisiji, uspeli smo da ovaj slučaj dovedemo do suđenja i da neki su ljudi uhapšeni, ali znajući taj mehanizam, ovo što se dogodilo, dakle, ima svoju genezu. Ono je jednostavno normalan sled okolnosti kada imate jednu državu u kojoj je vlast potpuno u rukama jednog čoveka, jedne grupe u periodu od 30 godina. I kada imate taj nivo korupcije, kakav postoji danas u Crnoj Gori. Naravno, problem je politički disbalans, nema jake opozicije koja bi pružila ozbiljan otpor politički, i onda veoma često su mediji ti koji se percipiraju kao opozicija. Odjednom mediji postanu, hteli ne hteli, najveći protivnici korupcije na vlasti i tako dalje, i onda samim tim postanu i još intenzivnija meta za